Siyama soman, pajumpa usahita bani acara pamalas suhur, bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paima ibogay hita hatan ni Tuhan, martonggo mahita mangindo pambobayon ni tondoy na pasing. Ham ale Tuhan, rohanami hulobe-lobe mu, manjalogogo marhite hatamu na pasing in. Ase haman na mambubahon hanami. Ase romban hubani hasitongan in tongtong ibawan hanami guluh nami. Ibagas Kristus Jesus martonggo hanami hubamu. Amen. Nasyama soman, renungan bata sadarion ibuat humbani buku renungan wasiat kekal. Namar judul Tonggorma. Maronjolan bani hatan Tuhan. Natar surat bani 2 Musa bindu 10 onom ayat 27 das kubani 35. Janah nats nagabi pusat permenungan ta ay mahumbani ayat siya na makatahon tonggorma. Doma ibere Jehovah hubanima ari sabat. Halani ay ibere do banima bani ari paunom kon ruti haperluan 2 ari. Hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta. Hira-hira tahun 80-an, adong do sada acara TPRI Aima Cerdas Cermat. Na menarik bani acara Aima pesertani nalang pitah pintar, tapi maningon pakai membugi soal-soal ni. Bani perdalanan ni bangsa Israel menuju Kanaan, ibere Tuhan do hubani sedia si panganon. Ay maruti na motobu na margoran manna. Marhitehon ni lang bepala perlu si dia memikirhon pasal si panganon. Halani doma ipasirsir Tuhan hubani si dia. Bani naman jalohon si bere-bere ni Tuhan ibain do parentah hubani si dia. Adong 2 parentah. Na parlobe ganup keluarga ase ibuat ma romban hubani na ihuperluhon. Janah na paduahon. Bani ari papituhon lang bulih buaton ni sedia ruti Hape lang pakai sedia pasal aturan Janah ia bayhon sedia. Bani ari papituhon atap pesabat tetap dotong sedia laho patupuhon mana Persoalan ni sedo na so dapat manna si dia bani ari papituhon tapi persoalan melanggar parentah ni naibata. Halani do ase ipaingat Musa. Ase pakai masedia mapar di matahon parentah ni Tuhan. Ratene sadokahon dumapokut kita membasa Bibel. Janah manangar kata ni Tuhan. Tapi doma tulimat kita membasa bani na membogi kata ni Tuhan doma pakai ipardiatehon kita. Manlembang humbani parentah ni Tuhan, boydo masa halani lole hita, janah lang ipardimotkon hita. Halani pakai janah tulimat hita, bani parentah ni Tuhan janah horjahon hita Amin. Martonggo mahita. Terima kasih babamu Tuhan. Nadoma paingatkon hanami, ase pakai janah tulimat hanami, bani na mangarusi hatamu. Ay hatamu do panondang bani guluh nami. Terima kasih bani hatan nadop ondos itongah-tongah nami. Ibagas Kristus Jesus martonggo hanami hubamu. Amin. Nasyama soman, sunay marenungan bata sadarion. Ulang lupa hita, like, subscribe, janah bagihon hita hubani hasomanta. Ay marhitihon ni dumadihut kita manukoli horja pagkabaran Injil riapakon YKB. Tuhan ta Jesus Kristus na mamasumasu hita ganupan. Horas. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.